Perhatian kepada penjual bir. Bir 1 BL. Kiriman datangnya dari Abad Sartoyo Supir. Riyati Zulga, Cak Tulin Kuda, Pak Susi, Abi Yudi, Vicky Fani, Arifin. Ditaruh di mejanya sendiri. Ayo 1 BL. Kembali jebongan salah jengipun kula terakhir menika tetap dijago tunggal siapa dia. Kang Niman Jusit sendirian. Ding-dingane. Semanggi Surabaya Agripi Gedang Geripi Telo Niman Jusit monggo mriki Jai bongan Jai jogetan Semonggo Jebongan gendinge kersa panjenengan permintaan Kang Niman Jusit Bung Sapi Gunung Tugel pemborong Jalan Rosak monggo Pak Kampung selamat be aduh sih aduh talang Kang Niman Jusit beli keran lek mak Karangasem Tanjung Perak mak Palabuhan Pegar bule setak naretem takok tiga tak nesero kue takok tiga lek tak neser okuan aduh talang Kang Sapi nape ambak nape angin lamun angin terus kadengan lamun angin lek terus kadengan nape kejek kabule tiga do nape main lamun main made karoman lamun main made karoman lamun main made karoman aduh talang ring gedeng kalambuna lek mae kening minyak minyak lamun minyak dompak pelara de ambuna bule seenga kak sugeng ya lamun ning ate bule rasa tak kelar lamun ning ate bule rasa tak kelar aduh talang Niman Jusit bule api tak jemo jemo jaye terong sepote jemo jaile mak terong sepote bule abid Bapak Yul ketika setak ketemu ketemu sanonto kang ngeri bule mak kerong pole temu sanonto mak kerong pole
mongkureng madura mongkureng madura ngarap sampe sareng belete tangke sareng belete tangke mon sapena bagus pangabesna bagus pangabesna nanging dunya tade bedingena tade bedingena nyarah sretan dolate sampai selanjut sampai naselanjut sedang onga serta abunto noce serta bunto nojeng paburuna apon nyasa tangi apa nyap sapangi kapal ngabet tanto selangan lain atur semanut. Terima kasih penghormatan Kang Iman Jusi Cak Sampi Gunung Tugil yang mana terus ditampil 5 gelaran. Matur semanut.